Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Fa'azallah mengko melesetaken huma ingkaruni, yaiku Nabi Adam lan Ibu Hawa, sapa asyaitanu setan, melesetno anha saking swarga. Fa akhraja mongko ngetokaken huma ing karuni Nabi Adam lan Ibu Hawa mimma saking barang kana kang ono sapa karuni ono iku fihi ing dalem emah. Wa qulna mongko ngucap sapa kita ihbitu mudono sira kabeh, ba'dukum utawi setengah sira kabeh li ba'din maring setengah kang weneh iku aduun dadi musuh. Walakum lan iku kadue sira kabeh fil ardi tetep ana ing dalem bumi mustaqarrun utawi nggon tetep, mustaqarrun utawi nggon meneng, wa mata'un lan seneng-seneng ila hinin maring mongso kang den tentokaken. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa si asal odi dalam swarga. Lalu kemudian datang iblis. Iblis ini ka asal juga odi dalam swarga. Iblis tondung tining Allah Subhanahu wa taala karena si iblis gelek tak norot ke perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala ing kipane ke si aroba pakon amul jaaki ke Nabi Adam tak gelem, justru atambah sombong angakoh lebih bagus daripada Nabi Adam. Akhir iblis ini terus berusaha dak remes sekirana Nabi Adam ini keluar dari swarga. Rayu tapi rayu penuh kelaban tipu daya. Wis norot benda engkau rekeng neser kebaan rayu terus rayu sorongakan buah napa buah khuldi panjang lebar. Akhirnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya setan mampu dan berhasil memperdaya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Neka nuduaki dalam swarga neka nuduaki Nabi Adam ketika ekudah berning swarga aneka pertanda bahwa orang odi ning dunya neka pasti bakal ekudah bi setan. Karena Nabi Adam dan Ibu Hawa pernah ikut bareng setan. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya kedua-duanya turun keluar daripada swarga tondung dekat dunya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu kami kata Allah
berkata, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian semua, toron ban kapi, ba'dukum li ba'din adu, ben perlu ketahuan satu di antara kalian, yakni manusia Nabi Adam ben bangsa Allah saknya iblis setan ben anak buana pasti dadi musuh, pasti dadi lek tentu aki bi Gusti Allah aduun, berarti musuh ku lebih sampeyan ke sera setan benetretan musuhna setan sampeyan tak nemu musuh tretan nek musuh kebengalen musuh ku lebih manjenengane ke sera pesan tak cak kambia ciling deui rasa setan aja ciling deng kok setan. Selastarin Gusti Allah nerangaki dekat Nabi Adam sehingga Adam sebagian dari antara nabi sebagian ruas yakni setan pasti jadi musuh dah. Surah At-Tatih. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kangku ibaan kapi tabun Gusti Allah. Baik Nabi Adam, Ibu Hawa, iblis bon kapi si aku nikah termasuk ahli tafsir ada bu walakum fil ardi mustaqarrun olar senoro agudah dan Nabi Adam nikah karena iblis nikah sing rayu Nabi Adam aroba olar kapiria dabun Gusti Allah fil ardi mustaqarrun berhak odi berhak neng ning atas dunia bener cuma neng to wa mata'un silahkan bersenang-senang di atas dunia oleh yang seneng, sepenting seneng tak melanggar hukum agama. Andi anak seneng tak seneng? Kemun anak hasil tak beres, tak seneng. Orang andi kendaraan seneng tak seneng? Kemun kendaraan kelak dihasilkan dari hasil saya tak beres, tak seneng. Orang ngakabin seneng tak seneng? Seneng tak seneng? Seneng, ya beda tak seneng keng rajaan seneng seneng orang ngakabin nih ka ur-baur kemantan hanya lem semalam tak tedung bi tobien atau kianyar akliseng sebine kayak tabu arah pelik juga entok le semonop senepen gasaan mas umun akan tu ambu kelu ngalakin plastik eman bedek na kenton kematan anyar ngalaki mixagrip ngalaki apa tu judu na mun kayak tabung ngalaki kapi bareng lah tu kayak tabu beri gas sih bisa lake apa aja gas mek soro gas obat riah reken paten nabi ini nah mahrongin oma gas beri kesembuhan tak kira ke dokter kau ada nutup dokter ah ilaria lah apa je kesembuhan beda ramah kesabu renggona mon kemantanannya makin beri kesembuhan ni keng busen berarti renggona kan sini keng ibu kayak tabuk ngeno megas sih beres dia puh mon makin tak manti bene egas sih tak manti keng orang lega banyak antusa walakum fil ardi ba'an berhak odi ning atas dunia wa mata'un silahkan bersenang-senang di atas dunia tak larang orang yang senang keng jangan lupa ilahin beda bangkit tak kakek beda bangkit tak saya seneng cek kelopai beda bangkit saya seneng saya soki cek kelopai beda bangkit saya soki dibudin tereng tandi kelampi poteh ada potongan nah ada kaping nah tompak nah bene alpat tompak nah bene 4x4 tompak nah bene Pajero Sport bene Fortuner VRZ apa katel engki tumpaane kereta Jawa ruda papat rupa menungso
tumpani kereta Jawa rudha papat rupa menungso turi putih ditandur ing kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembangi apa cerat turi putih jeng turi putih jeng lama joget apa cek ring ngajarin orang akibat mate kok turi putih ditandur ing kebon seneng kana ya are nyeretake ring mate turi putih iki maknana pitutur kang putih ditandur ing kebon agung tandur taman berning kebunan si agung bene bon agung ruah pesuruhan ruah kebon kang agung kebunan si agung iya jeria kuburan pola keneng nanaman manosa ono celeret tiba nyemplung mbok kira kembangi opo bade celeret keker nyemplung ngaku apa aja oreng ono celeret nika omor manosa sak cumeleret tiba nyemplung mbok kira kembangi opo ngaku kembang apa je oreng je bu keneko sambian inggi cereng legena tumpaane kereta Jawa rudha papat rupa menungso kan cek jelas saja tompakna kereta jebeh yakni katel rudona empat roba mika joget tumpani kereta Jawa ya deh ya nur tak paham engki apa boleh anu ne jelas turi putih kembung gula mau nyongok nak kanak makene hari kues turi putih beb ya. Minta turi putih dari budi turi putih sweet waduh me awit sweet bener nangis awit sweet fiwit waduh padahal nyerita akibat mate wa mataun ilahin si seneng lagi nah bedebeng kita cek seneng ngku sabiasa bila apesa sampean tak kerta apesa niki seseneng dek birena apesa tak kira tak apesa ser saya tak apesa amal ibadah kendaraan ditumpak orang bungkuk kenengin orang laki nembian nabi ne boleh kelampin yang kuy madu kemarin tina elong bolong kelampi je tompok kelampin yang kuy madu ratunan bi geniko putih pekih mapan je taros koros daya jia geleng sentarah kalong ya le karen iyuna jangan lagi aduh iya nih serang pantas mah duh ya pantasan bean mun yang kuja iyuna letak pantas ngakui pak apa beda ibune jenratin tambah dengol deyuna bean ampun sampian pun agente posisi nemponan enyak penyak bila kena kubur awas iya ajen cibandang kok kusia oh iya lek kok apa minta apa ben korja soro macon lange kok lek mun kebeen jangan salake mun salake akek loke salah subine la barak mati ya lah cenga ben janji ka engkong kok wasiat wasiat apa ben korja minta lange bi bumi cek minta la bintang bi bulan korja soro macol tasek engkok engkaro lain empacol kabeh engkok lek iya montang kuburan ki kering cak bine boleh ben kus oh cak ke beter tang cenci ke ben wasita ben elakonan nabi engko oleh seminggu congo becah pancet
2 minggu becah, sebulan becah, 2 bulan becah, cuma becah tok kuburan dah. Jangan tak usom ojen jangan salake. Para setahun ki becah kuburan. Aduh, pola beli tang bini je cak. Tapi kalau aku nak je tak ngap beli ri, cak mau ngomong ngap nyerang ngap kangkok iko. Hari tak beres re cak. Sentuh min huta senyeram par. Kuburan je seram par. Takut bi selake. Bah. Betina ba an penyakit tak. Bemak dia. Bemak seram. Bacang gue soro bi yu. Apa gua cani yu na. Lek ko awasi ada ban seram benaring kok ya. Malecen lep tangat teh gua cani yu. Cereng sebine jake loke gi. Abba me kering can lah. Kan wis mulai setia. Cak seram apa engkau tak ane bine pole mon de cara na cete bagi abine mon kita kering mo so kering mon benar bine becai ja la ilaha illallah kudu engak dak nikah sampean celing anak dur ya patoro andrea ape satingano andi bungko alhamdulillah dur ya patoro andrea ciling laki aduh tang laki ada patoroan kan bisa tek ko pengen dia laki itu ban patoroan benda ya mau kadung cinta ke laki wis mek lamar kuku atau kadung temburuan persis buri najamu ana mengkerut malolo aja tak sape sa wa mata'un ilahin orang di anak seneng apesa orang andi kendaraan seneng apesa orang andi laki bini seneng apesa ini kepon enas dari Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un silakan sambian bersenang-senang di keluarga nah bagus sambian seneng di keluarga nah Sayyidina Ali pernah ada bu arih qalbaka fa innal qalba idza ukriha amiyah arih galbak peseneng pebunga atina bahagiakanlah hatimu senangkanlah hatimu hiburlah hatimu fa innal qalba idza ukriha amiyah karena sesungguhnya hati jika dipaksa akan menjadi buta mata hati karena hati ini kemudian epaksa ibadah terus benih sajen padeng ate ini kesajen peteng pehibur pebunga ate apa hiburnya di keluarga Kanjeng Nabi hebat orang ibadah yang di keluarga yang di potra ake je bisa dina Hasan Husin kadang-kadang Kanjeng Nabi ini kayak tompak bisa dina Husin Kanjeng Nabi sedeti kendaraan na Sayyidina Husin sedeti numpak ya atas Kanjeng Nabi ki korang derem Kanjeng Nabi hiburna Kanjeng Nabi keluarga Sayyidina Ali andi keluarga koper nyongok keluarga nah karena ate ini kemudian epaksa benih sajen padeng sajen peteng sajen buta sajen tak ngerti lah apa berarti oleh sambian seneng bi keluarga tidak ada caranya sambian seneng ngereng laki bu aden cek rebuan tok ria den lumun rebuan om cerot leer cerot apa perlu malah kocak rukum sambian namun lagi tak menyaan apa ngapa berintahu para om peseneng aten reng laki nika sampian nika ngak kembeng mon kembeng nika seger mon kembeng nika room serambi laki na enggi serambi selake benare serame congo sampian tak titi kembeng titi tete saya uneng tete mbian ayo beda daun kia keng daun tete titi penyakit nas panas tok lagi
gelong potong lo berapa tahun tek gente santare lang selaju tek gente ledu cale sekali apa lemah itu din ya tambah apa teng bener tambah seneng mau ngani kesambian si tak mebunga tak mepernah sambian ini kayak ngak kembang engki sedang order lah mau sewa tua lah berarti kembang apa iya kembang puja juga mana kembang puja biar jadi makan nang kembang puja aja kau buran ini tadi salah petetan di sebelah sedang order je lah antara dok raci nyandek reng sake ratin rombongan numpak pickup benges dok wajar numpak pickup kene ngojan ning ngetol jero toronat montor tak kuat muan dua cir gelocir ngak gendruwo muana bene tambah ratin ning tak asli dia pas seneng pebunga reng laki ini kan ki engki karena orang laki butuh hiburan sampean butuh hiburan sih tak melenceng bener nyongok orkes bener nyongok film saya tak gena apa hiburna bi keluarga kerja bi keluarga seneng ni ke Sayyidina Ali saya ada bu cek paksa ate dia polan ate je munai paksa bekal buta bekal tak ngetelak apa-apa korang hebat der mas Sayyidina Umar kerja bi putrana ongko dek bu tabun putrana ni kah ongko ke Sayyidina Umar ibn al-Khattab kanjeng Nabi etompak bi Sayyidina Husain Masya Allah neka orang-orang lambe tinggi ya pas seneng di keluarga nih sekali-kali mas seneng keluarga saya kira saya tak melanggar agama nyari burung saya nyaman deh lah lecok tahu tempit kuring tono tuap kuring tono top cuma mulai gini sampai tua tak lupa dari kuring tono tuap sekali-kali pas seneng demeta dah iyalah engki men tak kesalake tak apa-apa karo kakan kula sini kedingin sareng ya Hashim padha katon debui kon meni-meni kabeh iki nek rabi senengno keluargamu hiburan keluargamu gawa nang kebun binatang setahun sepisan cek ben bulan ampun ben bulan setahun sepisan gawa nang kebun binatang cek iso tafakur anak-anakmu cek weru nang gaenane Gusti Allah siapa sing dadi macan cong Gusti Allah siapa sak kebebe cong Gusti Allah malah kenal masih malah bisa tafakur kor cek good sekut nyungok ketang atau akhir ngak ketanganan nyanyi nyungok ketang engki tak apa entar ya Hashim ni kebila ada buta pak kau ngaji hiburan keluargamu kau nang kebun binatang setahun sepisan KTK aja nyanyi entar ke kebun binatang jadi kebun tak kau pelakin tandi pesel tang tao tang karo nyung ketang je lah congok ra lembun je lah tang tidak ketangan dia melengah ketangki ya tak cocok kula mula kut sekut ni angok kayak beda dalam ulama, dalam habaib, dalam kiai, dua aki neka ustaz, dua aki neka bib, dua aki neka kiai, santri murid. Ada nih kau tahu ketamuyan bagian jadi aja. Malah itu, sini kecek kayak beda tang itu. Jadi setahun sampai sekalian tak masalah bagus. Pon, neka ketentuan dari Gusti Allah yang paling terpenting dari ayat neka walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin silahkan hidup di atas dunia karena dunia ini kekandang manusia wa mata'un bersenang-senang di atas dunia selama tak melanggar tak melenceng dari agama akabin termasuk nang senang istimta nyare nang seneng mungkin sampai ditafakkur dek tempat-tempat sebisa ngangen dek Gusti Allah melihat kebesaran Gusti Allah kayak bodoh tempat sebisa merenung gunung atau bodeng tase Habib Umar bin Hafid senika mun tak salah setiap bulan ni kepada rihlah di tresantren kayak buka pantai kayak buka gunung tojuk bodeh kasah tafakkur karena raja kencerna tafakkur sini kecil kayak bodoh dung supit tedong kalau dung supit apa coba taina bengam bengkap biru
Kayak bekas sama dek sinir 50 cempolong. Apa kalau nya cempolong? Kayak bede sekira bisa ketinggal dek ke bina Gusti Allah. Sedang demun sebatu wajah takok kena yang kelanyo. Da pahala loncak dek termuka titi ilmu semanfaat. Manusianya ke bede bengketa bede betes sabila pada dek saya tahu. Teh makin osomreng sake osomreng mate. Osomreng sakit osomreng teh ben serobon mangkin malaikat tak nyongo omor nyongo tak polan sakit loh teh siapa tuare coba teh agile Jerman deman tak kau pasiam bek bi malaikat Israel ya habaib banyak sesete ulama banyak sesete engki mangkin berdereng sete ligoro bere sete beri bere sete sambian mantan langsung umur sebarokah kangkui nambahin ibadah daga Gusti Allah Ta'ala rek sepo sesobung umur matermu kepada sepora atu sana keterima setuju amal sahaina matermu ke kubur nanti yakin kebunan suarga jawaki dari adab kubur adab neraka amin seki beda umur tambah umur sebarokah sesake para sehat walafiat anak-anak tetiakin anak-anak sesoleh solihah bijahi khairil bariyah amin Allahumma non barokah Fatihah. Mudah-mudahan ananda kami diberi kemudahan dan keselamatan dalam melahirkan amin dari hamba Allah nyon melahirkan pola kita lahir putrana saya rasa apareng tolesan neka selake soro pebanyak maca ya hasib ya hasib ya hasib neka kaule ijazah dari Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdar baca setiap mari salat subuh kambi nekuk tabun selake mari pejeng subuh otabe sebine pada macah sae king selake neka ijazah selake sesro macah mari salat subuh ya hasib ya hasib ya hasib ping petong polo kalih male gempang lahir bade sing ngandung dia mek ngandung ya lah kada luar saja pola saya luar saya ngeding saya luar pancen sedengo de luar kapi ala pura male tak watua ketok sebenarnya ada matre hajo malas aciling jadi sambian sandi kompoi sandi agompoi nggih anak binen sambian mantu binen sambian saya ngandung suruh macam apa ya hasib selake saya suruh macam mari pejeng sobu kami teguk tabun ya hasib insyaallah gampang ini kepada saya ketepaan pada saya ngandung selake si mecah engki kami neku korja be mabe nekun kebala ke manton mohon mabe kalau tepak ke barongan Jawa Tengah aja la ilaha illallah sobung tole senah mohon barokah Fatihah khusus kangkui Bapak Haji Nur Yasin Pak Salari kangkui Pak Kusairi Pak Alimun dari UA nih kang Aranggi demo ringa UA boa terlanjang ngomor UA sehat UA neka sobung tolesnya juga barokah Fatihah kangkui Bu Jua Pak Sahlan Pak Saderan Bu Sakimah Bu Tupi Bu Ngadira Nyai Marnadim juga sete jaring sepo sampun Pleman kalam kubur matur muga sepora adu sana ketrema seteja amal saena sing ngandung matur paring lancar paring selamat keluar dadi anak sesoleh solihah sing ngaji sing monduk sak sekolah putrana dadi akina anak-anak sesoleh solihah oleh ilmu sing manfaat barokah ngajine ka matur muga dadi ilmu sing manfaat barokah nambah rasa takut dekat Gusti Allah taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا